الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام البربهاري شرح السنة مهار كوريغ سيساب كذلك فانو بيان كرم فتواني إسلام دينو عقيدة أصول توجتري ورا مهم وأساسي. قال المؤلف رحمه الله مؤلف ودانوني يعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. معنى كي دناشة إسلام كما كي أي سنة أدي سنة كي أي إسلام كمي می دکانتا එකති අනකතිගේ මච්චා මෙනුවී قائم වෙගෙන නුවේ වර මුහිම්ම උසූල නොත දීනුගේ අසාස බයන් කොත් දෙබනේ ඒකතු මිතා බලොන් රෙම ෆුත්තම ෆහ කොල්ලානි එම්මරගේ බස්වලත උතරේගා මි ඉඅලමු දන්නාෂේ එෆදන් විදාලෝ මි ෆට්ටවා බස්වලත මි කිරිත කුර්ආන් ගා අල්ලාහ් තාලාගේ බස්වලත උතරේගා අම නිකදෙම මිගොත වාරිද ෆබෝරේ එගොතුම් මුහම්මද් සූරතුගේ නවාරවන ඇතුගා කිරිතිවන්ත අල්ලාහ් තාලා වහී කුරානි ෆඅලමු අන්නහු ලා ඉලාහා ඉල්ලා හු එබැවින් දන්නාෂේ අමකෂවරම් අල්ලාහ් මනුවේ හක්බුවගෙන් අලුකම් බෙවේ ඉලාහ කුනුවාක එය ෆහුග ඒ ඉල්ම ෆහුග අමල් කුරුන් දීනුක මෙවනි එහෙමීම දන්නාෂේ එෆදම් මෙයි බහුගේ මුරාදකි ඒ කාමෙක්ගේ මුහිම්මුකම ඒකමගේ අහම්මියතුකම් බොඩුකම් බයන් කොද්දින එම්බිම අල්-ඉමාම් අල්-බර්බහාරි විස්මි ෆට්ටමනි යඅලමු අන්න අල්-ඉස්ලාම හුව සුන්නah දන්නාෂේ ඉස්ලාම් දීන කිනොත ඉස්ලාම් කමකි ඒ සුන්නත අදි වසුන්නත හියල් ඉස්ලාම් අදි සුන්නත කි ඒ ඉස්ලාම් කමෙ මේ කලිමෑගේ මච්චන් අලියලවලා අලුනේ බදාලා හිඳුගා අලොන්ඩු වම මිතාගා තිබේ ෆලොන දන්නවාලංගති ජුවානකු අලොන්ඩුගේ කාර්යයන් ඇස් එෆාරක බුණමුන්දියා තුඹුලියා ෆෑකුරියා ඒ මුලි ඉස්ලාම් දීන නෝහෙය මකේ ඉස්ලාම් දීනකි මුලින් තුඹුලියා ෆෑකුරියගේ වාහකේ නෝනේ දැන් ඒගේ මුරාදු අලොන්ඩ විශ්නකන්දිය දැන් කිවේ ෂේඛුන් අබදු ತುಂಬುಳಿ ಬೆಟ್ಟುಮ್ಗೆ ವಾಹಕ ನೋತ ಫ್ಯಾಕುರಿ ತಂಬಿ ಕಟ್ಟಪುರೆ ಕುರು ಕುರುಮ್ಗೆ ವಾಹಕ ಮಿದಕನೆ ಏವರೆ ಮಾ ಬ್ಯಾಬರು ಮಾ ತನವಸ್ ವಾಹಕತ ದೀನುಗೆ ಬಹುಟ್ಟೆ ನೂಂಗೆಯೆ ಮಿ ಜುವಾನಾಗೆ ಮಿ ವಾಹಕೆಂಗ್ ಅಲೊಂಡ ಬರಂ ಎಂಕದ ವಿಷ್ಣು ಮೆಂಗ್ ಅವಮ ಅಲೊಂಡ ಜುವಾನೆ ದೆಂಡವಿ ತುಂಬುಳಿಯ ಫ್ಯಾಕುರಿ ಅಕಿ ಎಯ್ಯೆ ಮುಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿನಿಸ್ ಮುಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ತುಂಬುಳಿಯ ಫ್ಯಾಕುರಿ ಮಿ ಹಗೀಗತುಗ ಕೊಮ್ಮೆಂಗ್ ಅಲೊಂಡು ನಮಾದ ರೋದೆಯ ಜಕಾತ ಫರ್ದು ಹಜ್ಜ ಅದೇ ನುಂಕಂತ ದೂಕೊಲ್ ದಾಶಕೇನೋ ನುಗ್ನನ್ ಏಕಮುಕ ಎಜುವಾನ ಬಸ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೆ ಏಕಂತತ್ತವ್ಗೆ ವಾಹಕ ಮೀ ಇಸ್ಕೊಫ ತುಂಬುಳಿಯ ಫ್ಯಾಕುರಿಗೆ ವಾಹಕ ಅಂದಾಣತ್ತಾಲ ಶಬುಣನಿಕ್ಕಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬುಣ ನುಕುತ ಅಲ್-ಇಮಾಮ್ ಬರ್ಬಹಾರಿಗೆ ಮೀ ನುಕುತ ಅಳೊಂಡ ವರದಿಮಾಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಕಿ ಏ ಸುನ್ನತೆ ಅದಿ ಸುನ್ನತಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಕೆ ಬುಣವೇ ಹಿಂದುಗ ಬಲಮೈಗ ಅಳೊಂಡಗೆ ತೆರೆಗ ನಿವಾಹಕತ ತಕುರಾರುಕೊಂ ಅಡುಯಿಮೆಂದ ಅಡು ಇವೆಮುಂದ ಹಿಂದುಗಾ ಬೆಸ್ ಮೈ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಮರು ಕುರಬ್ಬಾಫವನಿ ತುಂಬುಳಿ ಮತಿಮಸ್ ಕುರುಕೊ ತುಂಬುಳಿ ದಿಗುಕುರು ಎತಂ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ತೈಗ ಕೀರಿತಿ ಮೈ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮತಿಮಸ್ ಕುರುಕೊ ತುಂಬುಳಿ ದಿಗುಕೊ ಯಹೂದಿನ ಖಿಲಾಫು ಅಮರು ಕುರಬ್ಬಾಫವನಿ ಅದು ಯಹೂದಿಂಗ ತೆರೆಗ ತುಂಬುಳಿ ದಿಗುಕುರು ಮಕಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಸುನ್ನತೆ ನೋತ ಆದೆ ಮತಿಮಸ್ ದೀಕುರುಕಿ ತುಂಬುಳಿಯ ಎಕ್ಕೊ ಮತಿಮಸ್ ದೀಕುರೇಮಿ ಏಕ ಮೇ ದಾಳನ್ ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಕಂದೆ ವಹಮ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಕಮುಗ ದಾವಾಕುರ ಏತ ಬಯಕು ಮತಿಮಸ್ ಅಂಗೆ ಬಣ್ಣವರ ದಿಗುಕೊಫ ತುಂಬುಳಿ ಎಕ್ಕೊ ಬಾದಾ ಫಿತಿಬಿ ಮಿಹ ಮೀ ಅಸು ಮಿಯಾಮೆದುಗ ವಿಸ್ನಾಲ ಹಿಂದುಗ ಅಳೊನ್ ಮಿದಣ್ಣವ ನುಕುತ ತುಂಬುಳಿಯ ಫ್ಯಾಕುರಕೆ ಮುಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನೆ ಅಳೊಂಡು ಏನ ಕಾರ್ಯಗ ಗುಣನ್ ಜೆಹುನಿ ಏಯ್ ಅಸ್ಲು ಹಗೀಗತುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಬಿನಾಯ್ ಫವನಿ ಕೀರಿತಿ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏಕ ಮಕಾಗೆ ಬಡಾಗೆನ್ನವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಖಮೆ ಹಿತುನ್ ತೆದುಕೊ ಕಬೂಲ್ ಕೊಂ ಎಯಾ ಎಕೊತಂ ಅಮಲುಕೊ
mikamuga macha de minune kobato islam dinaki al imam shafi rahimahullah ga lembate ngalon mita dannawala den divi rajyaga meti al imam shafi meta shafi madhhab ge fiqh ge wahaka waraginan dekeve al imam shafi rahimahullah vidaloni tasil ilaha wa anta tuzhir hubba tiba allah taala uredumuga hure ekalaange lobi waakama faalu kurani heyye ehn ibaratu kun dannawanama timannen adi namadu ko nota diinuga angawafuri kantata nukurana stimanna islam din deke wara lobbe allah taala deke lobbe gunani heyye timan alonitara wara gina mihe batibi timannen asu engeye rangalogoi tika rangalogotake senge den timanna tigota nulana stimanna asubara lobi kurame deena not allah taala not muhammad sallallahu alaihi wasallam imam shafi ke mi baatuga vidalani hada mahadun fil qiyas badi' mi qiyas ga ala kyumuga mes duha ko meku dekkiwa ke nunati waanaka mes nune ilahu allah taala ya lobi wa kam dama kuramu ekadaange ureduma ke waanaka men nune لو كان حبك صادقا لأطعته تباغ لوب ekalaange tiba lobbaki teduweri lobbekkumuga waanama ekalaange kiyamanter viskan kachware innal muhibba liman yuhibbu muti'u hamakashavarun lobi veriya ena lobiwa farata kiyamanterive mi lobi verenge gotaki enage lobiwa farata kan ena fureme kiyamanterive mi imam shafi rahimahullah ge lembatu tawutereng lembaten alonu tibewnu nami dannawal alonu mennaka dawan nukurevene alonu men allah taala ruhibodi gennawa maguga ekalaange deke lobiwa kama dawa kura dawa ki batil dawa ngei alonu men ekalaange enge gottakan nule kam gawanu kandalegin ekalaange nahi kuravi kantataka lobi kura kam gawanu medu alonu ma megen faham kollana badamahinga alonu menge mustamaga burga alayta barange bekamalu nebatibberi islam deenuga ekan khandali fatima kalu heduma burga alonu kabul kuragutuga ekabal turu kurabal ekam ko ei allah taala engeve umaka deenuga ekgota amalu kuru ekam amalu kuruma ekko fenigellani allah taala nurussama nota deenuga nen eta bamaru ehem fashion ta ka lobi ji forita hulanguge fashion ekgota islam deenuga allah taala engeve gota burga elo midekama ki waane kamennu allah taala engeve gota ekalaange ruhi bodi gannawa gota timage iffata abura rakkateri ko laduweti miha kavve hulanguge fashion ekgota burga alage murum midekan eken nukuregen mi al imam shafi rahimahullah mi bidalo basulaki ehmema alon mita gannawa imam shafi rahimahullah not imam barbahari rahimahullah mi vidalo ami basfulaki mi ebebe kalun amillen ufaddagen ebebe kalun hadahadagen dakka vaaktaken ali imran suratuge 30 evanatuga allah taala wahi kurabani qul in kuntum tuhibbuna allah kalege fan vidalo washe tiyabamium allah taala lobi wa kam gawanama allah lobi wa kam gawanama kine baami किंतु रसूल लोभी कुराशे के वस्नु मती की फत्तबिऊनी कले मन इदालो तिमन कले के फन तबावाश ए अल्लाह ताला लोभी कुरा कमुगे अलामत की आहरमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबाव अल्लाह ताला कुरान गमेंगने फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह एरुं अल्लाह ताला तबामिउन देके लोभी बॉडी गन्नवानेते हम मियातुगा मी इबारत तिमन अल्लाह लोभी वानम kalege faanu vidalwara timan kalege faana lobi kurashe enannu timan kale faana tabawashe e alonmena bune vidana muhammad sallallahu alaihi wasallam deke harmen waral lobi wame duduge kolum bunuma kiyade e lobi men nunkam rasulullah sallallahu alaihi mengone tabawashe emihun karega bunashe misakun angawashe ehma allah taala lobi maki kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabaw alonmena terega
zaman usuren oin echembi rabiul awwal mauge baravana duhu kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge idum milad fa kurum ge gotum ekade ge faano ge dikura ha ko ekade ge faano ge sunnatu ge waha ke dakka ekade ge faana behe gotum jalsa baba mi hame kan dive rajyan ge to islami gaum to ka kan hinga ge mi ekamuk ei loippennum baki duehen hadagen e duhuga ekade ge faano sallallahu alaihi wasallam ekadege fan ga sahabat kaluna unganna devwa fanuwa kamek genesgen adi ashabe kaluna amru kurava nuwa gottaka adi ashabe kaluna ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lobivumga ebe kalunge furana aital kurimati kurava gen tibbe ebe kalun duha ku faha nu kurava duha genesgen alonme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ලෝබිම මේ බුණ එකලගේ ෆානුගේ සුන්නතුන් වෙ සතබ්බාරු කන්තත්තගේ දූකල්ලන් තියුමක ඒ ලොෙප්පෙන් නුන් ඒකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ලෝබිමක ඒ එකලගේ ෆානු හුන්නේ විගොතන් අලොන් මෙන් උලෙන් හිජ්ජහු එකලගේ ෆානු හෙදුන් තුරු කුරේ විගොතන් අලොන් මෙන්ගේ හෙදුන් තන් අලන් හිජ්ජහු එකලගේ ෆානු දිරියුලුම් ග අමල් කුරේ විගොතන් අලොන් මෙන් දිරියුලුම් බෙහෙට්ටුම් බලම හිඟා Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lobi umaki sharu'uga kandali faakame ekam haqiqatuga al-imam shafi'i rahimahullah ge lembatuge wa fadan lobi ma komme miha ko sena lobi kura kamaka nota lobi kura miha ka eggotan ule masake kure misal taka nanta mitaga alonu gannawa ka ben menno eki football kulun terina eki film starun etibe gotan e ule gotaka zamani fashion e kiyagen namas emiyo ko lobi kura kameke mati ge miha ka ureveni මේ අලොන්නමගේ කුරුමති ගලන මුත්තම ෆෙන්න මුනි කාන්තා එහෙම වෙජනම තිමාගේ අමිල්ල නෆ්ස සුවාල් කොල්ලබ කීරිත රසූල ලෝබි කුරන්තෝ තිමන්න කීරිත රසූල සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ලෝබි කුරාකම ගාවානම ඒකලේගේ ෆාන හුන්නේ ගොතන් හුන්නන් අලොන්නමගේ සුවානු නන් අලොන්නම නසීහත් තරිබේ ඒකලේගේ ෆාන උළුවි ගොතන් උලෙන් අලොන්නමගේ සුවානු න බුණති මි කන්ත තලොන්නම කොරජේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ තුඹුලිගේ ඉස්තරිෆුල් වරුගද බොඩු බේෆුල් කදෙෆන් දුව ගස්තුඹුලි කොට්ටවෆනේ අද ඒගේ ඉතුරුන් අමරු කරපණි මතිමස් කුරුක තුඹුලි දිගු කුරාෂ එකම් කලොනා මිබුණනි දරිෆුලායේ දීනන් උලේෂේ කීත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෝබි කුරාෂ එකම් ති තුඹුලි කොෂාගෙන් උන්නක්නොත බාදාෂ නිදෙච්ච දිමෙන්නොන දුවාකුස් එකම කොහම ඒ දරිෆුලු කම්ෆතක බොල මියදු බලමෙන් අලොන් මගේ දිවේ සුවණුන් තරක බතිබි වර ඩීසන්ට් අලොන් දන්නවනේ ඩීසන්ට් මිහර එමුන වර රස්මීකෝ රීතිකෝ තිබේ කුටින් නම ෆිරියන් මුම්ස් කම්ෆතක බොලුදාස් මුදියලුවස් බොලුගේ එත්තනු බාලා ෆනතනු දිගු කො ෆදීනක ඛිලාෆ තබාර කන්තත් කොබ්බෙන් තිබේ තිමම්මෙන් මිතිබි අල්ලාහ් තාලා රුසාගෝ තරනොත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙක ලෝබිවේ නොත තිමෙන්න මෙන්නකි මුස්ලිමුන්නේ බුනා හිඳුග හගීගතුග komme kamakavs komme muassasayakavs komme tanakavs mingandu takaka usul takaka goittaka hureba egoittaka mingandu taka tabanuana menuana ebege terema bayaka hemima rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurani faman raghiba an sunnati falaysa minni timan kadage faanuge sunnah gabul nukura nota sunnata dekolo hada nota sunnata lobe no amiyaki timan kadage faanuge terema men nune timan kadage genne gotu terema men nune em haqiqatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lobi kurmaki ei den alona mi ibanatuga miwa bay kalimataka badalana furtamanu meti al islam alona sual ko le islam kamaki ko bato nota islam deenaki ko bato egotum balaruga islam deenuga taarif ka ilmeren gennawa fawa detin ator bahen alona mita badalana furtamanu الإسلام هو الخضوع والاستسلام والانقياد لرب العالمين عالم توके very raskalaange استسلام kurme yani e kalimen islam me nanne gunives bolamba kiyaman gatun e eko al khudu' nikameti kama eko ituru gote netige enge bi huriha kamek kuru alona bibuna देव आदम असाहिबे बुनाएंगमा फुरिहा कमे एमेमा फुरिहा बोलेबुमा कियमंतरिकमा निकमतिकमा इफरातक आदम तोगे वेर रस्कलांगे अलोनमेन दक्का इफदां बुरी एकलांगे गोद्दुक बोलबा कियमंतरिमा की ए इस्लाम कमकी खुदूगे माने की अल इज़ान इज़ानकी बोलबा कियमंतरुम दें ni arayboge furihama lafsuga warag gina maanatan ek kalimaage himenigen da lafsutake
mifadan lui ko bodama kemantere buna hinduga balama higa kitamme vissares kitamme avvas kitamme hunu gades emihe ko e lobi kura kame ketere gemme ko demi hunna huru e maanaga e buniti bunagan hedum efada varugata loyepem vum nuata kiyaman tarikame kiyaman gatumen ei al khudu'a al iz'an ge maaneki ehem wima ni e ayko menani wal inqiyad ki eivesa su bolamba kiyaman terive kiyaman gatum ge maanaga ek diinu go gotan ulum ge maana bolamba kiyaman teri umaki gotan ulum e maanaga e islam dinaki denne taarifa ki بين الذين بدعوني الإسلام هو مجموع ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والأخبارات في القرآن والسنة المطهرة إسلام كما كي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى بابا لوفا عقيدة أخلاق علوكما معاملات أدي mi qur'an ga waridu fa khabar taka adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekankama ka khabar devwa fa kantata kami kankame adi ummatan ekalege fana bayan ko de man Allah taala amru kore vi kankame ehmima al maida suratu ge fasdolas havana ayatuga Allah taala wahy kurawne ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik e rasulai कलेगे फानो के मचा अल्लाह ताला बाबाले भी खंतत्तम मीस्तकुन्ना बयान को दिव्वा अंगवा दिव्वाश ए इस्लाम का मत एक तरह का मीमननी इबादत इम्मे फुतम का अकीदा अलोन में कबूल कुरम भी खंतत्तम देंग ये फग में नने आलुका अखलाक महट्टम भी मुआमलत वियफारिया एंडोंग आकुदु तका खैबेन अदीरुलम के हुरिया कमे अदी इसवेदिया उम्मत तो के खबर तो कमी हुरिया कमा किस दिन के तरह हिमने खंतत्तम ए इस्लाम कमकी हमें यहाँ को तीमन कम कालोन फा कोल्लानी इस्लाम कमे बुनबे हिंदू अलोन में ए कोंबा तो इस्लाम कमकी ए सुवालु अलोन में हिम्मत चंग अन्ने हिंदू का एकन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी बयान को दिबा उमर बुन अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के अरहुन रिवावे केंबे एकले के फान विदालवानी بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تمامن ادوهغا رسول الله صلى الله عليه وسلم غريوغا تبونيكو اذ طلع علينا رجل تمامن غاتا ميهكو اسي شديد بياض الثياب هدومගේ හුදුකන් ගද شديد سواد الشعر බොදුගේ කළුකන් ගද لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد එකමක එමියක්ගේ ගෑන් දතුරුගේ වරුබදිකම එන්නේ අනේ බලන්නම දතුරු කොෆන්න මිහෙ මි zamanuක මතින්දා බොටු දතුරු කුරිකම ගන්න සේදුම් බොඩිවේ මියා වරුබදිවේ මියා ගෑන් දතුරුගේ වරුබදිකම ෆෙන්නම් හුරේ අද ඒ zamanuක එක්ගම දතුරු කුරමුන්දාරු හිරෆුස්වේ දාහිල්ලා හෙදුම් කිලා මීගෙන් එව්ස් කමන්නේ හුදුකන් ගද හෙදුමෙක්ගා ඉස්තෂීගේ කලුකන් ගද දේෆොලේ ni adi timammege tereng ekaku es eikom bekalekkan nege nudanna bekalaku insanaku mi wadanane rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariya ans ekalege faanuge kakuluga kaku jehe hisabuga gaatuga emihage diyen enage amilla falamasganu matiga bandan ishinde wadagate adi efahuga emiha bunye ya muhammad e muhammad akhbirni anil islam इस्लाम का मकी को बैकअप मुने दी बदाश हैं तो कीरित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवनी दमियोती इस्लाम कम के तारीफ इल्मेने के बस्तक वुरे बस मैं फुरिहम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दन अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व तुकीमुस सलात व तुअतिज ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला इस्लाम कमकी अल्लाह मेनुवी हग्गुवेगेन अळुकं कुरेवे हें इलाह को नुआ कमा हेकिवे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूला कमं हेकिवे ज़कात दी रोद हिफा कुलदान वेगेंवा मीहा गहवतुल्लाह के फुलन हज्जून ए इस्लाम कमके मैं इस्लाम कमके तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्मत बयान को देवफ ए तो एबे कलकु दन्नमनि सदक्ता ती विदाल वीते देखे
Umaru gefanu vidalwani fa'ajibna lahu timammen hana bi yasaluhu wa yusaddiqu su'aluka fadi efoga jawab tebima e jawab rangalu se ko kurafe ebima timammen baran haran veja adi efoga den ebekala ko sual kurawani fa akhbirni anil iman ehme janama iman kama ki kobakamu kam bunadeva balash khabar deva balash ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إيمان كما كي الله إكلانك ملائكة النشا إكلانك فتكر رسول بكل النشا آخر الدوشا يوم من برشا نبان من برن إيمان كم بس رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ورق كرو فريهم عبارتكم أمة بيان قد دفف إهندو ebe kala ko anakkas dannoni sodaqta tiya vidaluvi tedeke adi dannoni fa akhbirni anil ihsan ehmeten me ihsan kamaki ko bakam bayan ko de bogalash enu hadis kuran an ta'budullah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak tima alukam kurayendu tibayan allah fennigen hore alukam kura faden alukam kura shekam allah taala tibayan nufenunek kamako ekalaage tiba deke dena wodigen bakan himmacha genesken alukam kurash नहीं वालों में कौन में मियाँ को सालों कुरान जो नमाज कुरान जो रोदे इफ़ाइन जो ज़कात दें जो सौदागर कुरान जो आलों के कौन में आमेदा पूरी कम गया नस अल्लाह ताला के कुरुफुली मत ही का आलों में न सीधा अल्लाह फ़ेनुमुंग आलों में कुरान फरिया में ये आलों कम कुरेगा तो बदलने अल्लाह ताला आलों में न नुफ़ेनु नु कामु गया वियस एक आदांगे आलों में बल्लवा बड़े वाकम आलों में की हिम्मत चगनेस करने चाहिए ये इस्लाम दिनों के तीन बया की इस्लाम कमा ईमान कमा अदी ihsan का शहादतु के देखलिमा किया मिया इस्लाम दिन के तेरे वदे के मिदन एफ हो के ईमान कम के रुकुन तक ईमान कम के गोफी तक फुरी हम वमन दावर कंगेना के मी मतिवेरी का मोताला के हजरत गुफले मुंदने एफ हो के एने के में मतिवेरी मिया के बेगंदनी दुनिया के न दिरी उले मुंदा हिंदुगा एना के हुरिहा का में ता अबद अल्लाह ताला बल्ला वडी के वाकं एगी एकदांगे मकर हेदन मिहे नो कमा एकदांगे बेल्ले मुम अलोन में एक किबावे के नुदेने मिहे कंगेगी अलोन में अमल ता अबद सीधा मगु का बहट्टा मिहे कम मी इस्लाम कम के तारफ़ की हमें एक वालों मी अल-इमाम अल-बरबहारी के मी इबान है इस्लाम दीन की यही सुन्नत आदि सुन्नत की है इस्लाम दीन है मी इबानतों के शरह के दिन अलोन बदला नहीं सुन्नत की को बातों कम सुन्नत की को बातों बदला हिंदू का एम फुर्तम माने कं अलोन दन्नवाले सुन्नत की एतम मानेंगे कि तेरे के हिमने का एकम को स्कूर को दन्नवाना में मा जा बीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमलतन व तफसीलन की ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी हुरिया कम जुमला कोन्ना अदि वाकी वाकी तफसील तक बलाफी नमस की ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी हुरिया कम की यही सुनने हमें को तो देवने सुन्नते बुनफिना में एक मान कुरवे अनेक गोता की यही खीरिति कुरान फदांग इस्लाम दीनों के देवन मस्तर अलोन के दीनों के हुकुम तका दीनों के कंत तंग एंगिगन दनी खीरिति कुरान का अल्लाह ताला अंगाफा हुकुम था हम या फदांग कुरान का अल्लाह ताला एंगे भी कंत के तफसील तका एकंत कुरान भी गोत तका वगुत तका रुकुम तका शरुत तका बातिल वा कंकम मिहुरिया कमे अलोन में एंगिगन दा दीनों के देवन रुकुना की खीरिति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने अहमिमा मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरानी तरक्तु फीकुम मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि व सुन्नती तेबे मंग तेरे तिमन कले के फानु देच दु को रबा फदमे एदेते का हिफाटा फिनम तिमन कले फान फौगा तेबे में मगफुर दिगे नुदान देच अल्लाह के फता एकदांगे रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत नो तिमन कले के फानु के सुन्नता एंगिगंदनी सुन्नते पुना हिंदुगा कुरान आदि कुरान एफद इस्लाम दीनों के मस्दर एकं नोते इस्लाम दीनों के कानून ता इस्लाम दीनों के अल्लाह ताला बामे शरियत ता एंगे अनेक एच्चकी अने मग की कीरित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेन्ने भी कंतत्ता बयान को दे भी कंतत्ता हम यह को तिम्मन माने गालों सुन्नत बलाले हिंदुगा सुन्नत की एई कीरित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बसफुल तका अमल फुल तका तकरीरात ए भाई एकले के फानु के कुरिमती का कामे कुरवे इंदो के एकले फान एका मना कुरव्वा फानुआ कंतत्तक एब्बस वे लेबु मंगे कमे हिंगा दे गोस कमे कम गावानमा बुण नुदेव्वा होरम के एकले के फानु मुद्दे के कमेन्नु एम सुन्नते बुणवे हिंदुगा
mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun sabitu akamake bunaindu ga me futama kamake smennani ekalege fanuge basfuluta alona debom hadithe mikil hadith fuluta goterega behmene ekale fanuge amal fuluta ves balama henga bayen alukamuga amal teki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekan kurawwafa egota kuruman amuru kurawwafure alukam egotu namada behegotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani sallu kama ra'aytumuni usalli timan kadefanu namadu kurati tikkade tiba be kaduna feniwadanawa magun tiba kadu namadu kurawwash ade kadege fanu masjidun nabawiga mimbaru matiga namadu kurawwa bure asabe kaduna namadu ganna debu mattaka ehmema ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnataki hama egota sunnatu ge terega buri rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu kureviga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu kureviga Uthman radhiyallahu anhu ekadege fana sual koranenduga hadis vidalwane genna fengechi fengete genamu ekade fana wudu kurevuma fa dem vidalwani timan kale fana kite rasulullah sallallahu alaihi wasallam nifadam wudu kuravati dekunu eme ekade fana amal fuluta ekade fana bas fuluta adi ekade fana kuri fulumati ga kamen hinga hindu ekame mananu kurabba huriya kame ebe sunne sunnatu ge anem mane ki ahkamu taklifiyya ge tereng himene fardu al nota wajiba jegen den oibba taklifi hukum fuluta nota ahkamu taklifiyya begendani fasbayaka wara bodu namek gota kiyek kam kolanwen komme muslima kaves mikan engeba ege terega mihimmene ni fardu kantattaka denya faga sunne kantattaka mubah kantattaka makruh kantattaka haram kantattaka eheng ibarat kun dannawanama ekame kuruma amru kuraba nukurumun Allah taala adab devwane kantatta faruduta dengoti ekame kuruman amru kuraba ekama ko nukuriya adab nudevwane kantatta sunnetta dengoti kuruma nukurun hama kantatta keumbuin fada kantatta ekame ga israf bodoga nudahendago emiyage ikhtiyar du kolle forikanka dengoti makruh kantatta ekan nukurum bodan awdavegen ba kantatta dengori haram kantatta ekan kan kofinama Allah taala harmana adamu kandalwa kuru nahi kuraba mana kuraba ori kantatta migotum baleroga sunnata ki ei farda jehegen denge taklifi hukum eyange bakiye mandub kankameves eyange bakiye mustahab kankameves ei hama deenuga tereng himena hukunta ku tereng hukme names medu alonwe tereng aammo divehi visnumuga mi sunnatege bunavijjanama ivani tahab mi hukum fulu ekanikam mi maanage ekanikam ega maanake mi kandan timanna nukures masale nate mi kurumun sawab dibe nukoddu kodum adab dibe eka mehenanno sunnatuge etam maanatagen alonwen dannawa midani ege terega himene hamekani maaneki miennu alonwen egota by far visnehen ivi ekkamako emma deenuga huri komme kamaki sunnatake buna hinduga ei alonmen kurambenu kankan koffa nukurambenu janama dukollan huri kankamennu sunnatuge terege buri fardu kankam bayan kurawwa kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani hajjuge alukama behe gotum ves khudu anni manasikakum hajjuge alukan timankalege faanu mi kurata goi balagen tiyabekan kurandas kurawwa ei hus fardu hajjuge alukama ki fardu hajjaki deenuge rukune emme ma fardu alukam ve sunnatuge terege behimene alonmenna nimma leve kanne sunnatun sabita huriyakama ki timammenna kuram beenu vejjanam koffa kuram beenu no vejjanam dukolleven huri kankamuge maanaga mandukolla alonda diyane suwala kanne soluwa dengoti jihadu ge waaka ei mulin ehem baabe alonda ejane jihadu ge lugawi maana istilahi maana ege ayattaka mihingo swardigu mawdu ka tiwannani jihadu fardu kama me dalon me bes befalo khilafen wade mita sheikh samirs naga devaf ege kurin alonu dannawadam beenum mani balama egare sunnata fardu ge wahak me dalonu mita islam din binavi sunnatu ge machate adi sunne binavani islam dinu machate emana alonu men rangala engige nune alonu men ge deenuga alonu men tibeve kanne ei aslu mitaga al imam al barbahari vidalwa islam dinaki ei sunnate guna bahuge maneki deme akhan sual kuri fada jihad kuram salon menna deenuga eggota rasulullah sallallahu alaihi wasallam engevi gota koggen nune Allah taala ge rusum hasilan nu
ಜಿಹಾದಕ್ಕೆ ದೆಮಿಯಕಮನುಕುಮೆ ಕಂಡಿನ ತಳಾಗತುಮೆನ್ನು එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කොද්දවනි අල්ලාහ් තාලාගේ කලිම ෆුළු මතිවරික රුමට්ටක කුරා කමකේ ජිහාද අලොන මිතාග මිමවුදු මීග මුහිම් වෙගෙන්නනි මෑ නබි මි ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා මෑ නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුම් රිවා කුරබා හදීස් ෆුළු ගවනි මන් අහ්දස ෆී අම්රිනා හාදා මා ලයිස මින්නු ෆහුව රද්ද් තිමන් කදගේ ෆානු මිගන්නවි දීනුගේ තෙරය එ දීනුග නෙක්කමෙන් ඉතුරු කොෆි මියාගේ මච්චන් එකන් රද්දු වෙගෙන් වේ hame agotam mennani man sanaa amran ala ghairi amrina fahuwa raddun timam kadege faanuge mi kantatta uterega timam kale faan nukurabba gotakka kame koffinama ekantattange qabul kuregen ba kan kame kam ganuwan alona mitaga koda koda ehem misalaka fawga alanuge wahan kolu nimmadan gastu kurani ei alona ngama kurimati vi suale miyak sual kurani attahiyatuga ingili telunge boge අනෙබ්බේක මුණ ඉංගිලි නුතලෝ හම ඉෂාරේ ඉංගිලි ඉෂාරා කොල්ලන් තිබෙන්වි එමෙ හුරියා ඛියාල් තෆාතුන් තකුන් එක්කිබා වාම්බගෙන් තිමන්නේ විස්නනි දැන් අලොන කන්දෙන් ගෙවේබල ෆෝන් එනේ විස්නිගෙන් හදම් බුන ගොතක අමිල්ලා විස්නුමුග නමාදුවස් අද එනුන් අලොකම වෙස් නුකරවෙ මියොලනි කි එබ්බයක මිහින් කොෆා අනෙබ්බයක එනුන් ගොතක කුරාති අලොන මෙන්න ගෝස්වෙගෙන නු අලොන මෙ දිනුන් හොදම මිදනි මෑ නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් alon men ungannava devigoy ei allah taala ge rasula kan alon men ekaman iqrar wa kamuga wa nama alon men rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabavege menuvi allah taala ke mante dikan adanu kurave ei islam deenaki islam deen binaya fawani kite rasulullah sallallahu alaihi wasallam genne risalatu ge macha ei al islam huwa sunnah was sunnatu hiya al was sunnatu hiya al-islam sunnata ki islam e bune bahuge maane alon men me nukuta ge darum visnalam vi eggotaka ves alon men ge deenuga emiyaku hitan eri gotaka kantata kuruman allah taala du kollava fanu tima men ge visnum ge molokama badage deenuge kantata kuranama medu duniyega electronics ge dairana computer ufedum ge dairana phone ge ufedum dairana mihuriya dairakum kuriyara munda මිස්තකුන් එමියුග අමිල්ල විෂ්ණු මං උෆද්දාගෙන් දීනෙන් හදාගෙන් කුරියරමුන් දාම් එහෙනම් එක මං කමෙන්නු දෙක අල්ලාහ් තාලා රුහි වඩි කරනවාගෙන් බයන් කොද්දෙම්මටක එකලංගේ නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆොනන එකලේගේ ෆානකි ખાතිමුල් අම්බියා වල් මුර්සලින් නබීකම රසූල්කම් ખાතිම් කුරවා ෆවා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේගේ ෆාන ෆවගා එහෙන් නබී බේකල කදී රසූල් බේකල බස් වඩන ගනවා adi allah taala fanuvevi huriha bekadum ves goalevi islam deena eme allah taala hay koran inna deena inda allah al islam allah taala ge zuratu ga deena ki islam deene ehmema mi adam alayhi salam feshegen nuh alayhi salam feshegen ibrahim ge fanu feshegen gos muhammad sallallahu alaihi wasallam hame nabi bekadunna rasul bekadunge silsila nimegen de huriha bekadus goalava munde islam deena eki zaman tawga ebe kadunge shariatu ga tafattaken hurikamuga vi namaves allah taala ge hazratu ga deena ki islam din eme allah taala furihame boda ba kemter alon mita dena islam ge maane ki al khudu' wal izyan wal inqiyad wal istislam mi huriha kalime ge sare bahoga washade famani bodamba kiyamantere furihame basa angava gotan ulumuge macha egoy vani man nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam engebi gotan alon men ulevige urevige den oti deenuge hukum tawge tafsil taka ade hukum tawge tafsil di dalil tan nege gotta allah taala ge irada fulu mifada darustakum tiya emme akhunna daswegen nota engigen midani ekankamuge tafsil ta ekam ege kuriyan alon men ge aqida bina kuram bimisa alon menge aqida migota bina kuravi jenama alon menna alon menge mambe fanna ambidarinna vure lobiwa vai mihekamuga kirita rasulullah sallallahu alaihi bekale kamuga kirita rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuwa inda ko alon menge islam kan sahanwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam isko la yu'minu ahadakum tiyabame gotaren ekaggeves iman kan sahanwane iman kan rangalu nuwane alon men alon amilla timannage nafsu deke bodal lobani allah ekanange rasul ehem buna hindaku iman kan sahawani
ತಿಮನ್ನಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಂಬಿನ್ನ ಮ್ಯಾಂಬಫ್ಯಾನ್ನ ಗೋತಿಗೆ ದೊರ ಮಿ ಹುರಿಹಾಕಮಕ ಫುರೆಂ मैं नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोबिवेगे ए इस्लाम दीन की ए मी बसफुलगे मुराद की ए हकीकत के इस्लाम दीन की ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फुरिया में बोलने बाकी मनते रहो एहम बेमा कीरत कुरान अल्लाह ताला वही कुरान वमा आताकुमुर रसूल फखुदु रसूल गन्ने कंत तो गते बे हिफाश अल्लाह ताला मुरकु रफन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोबी कुरमा एकदेगे फानु गन्ने कंकम गा अलोन में हिफा अदि एगोता अलोन में दिरियोलम गायम करूँ यही अलोन में इस्लाम दीनों के तेरे गति बुम गया सासकी मैं नफ्ता के इस्तिगफारुन्ना बद्दा को मैं उम्मीदों का निम्मादाना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।